Dolaskom u Bosnu, Omer Paša Latas nije birao sredstva kako bi eliminisao ustanike. Stoga je pristupio metodi koju su stranci rado primjenjivali, kad su željeli ostvariti svoje interese na bosansko-hercegovačkim prostorima. Kao bivši lički Srbin i pravoslavac želio je iskoristiti bosanske katolike pravoslavce u svom obračunu sa muslimanskim ustanicima. Sticajem okolnosti Bošnjaci i muslimani su u vrijeme Osmanske uprave bili povlašteni sloj društva, dok su kršćani imali daleko manja prava i uglavnom su muslimanima bili sluge. Sultanove reforme zbog kojih su se muslimani pobunili predviđali su rješenje agrarnog pitanja za koje su kršćani bili itekako zainteresirani. Zbog toga je razumljivo zbog čega su bosanski katolici i pravoslavci sa oduševljenjem dočekali Latasa. Latas je lukavo iskoristio takvo stanje i pridobio ih za obračun protiv begova i aga, odnosno muslimana. Tako nakon nekoliko stoljeća bosansko-hercegovačke historije netrpeljivost među narodima u Bosni i Hercegovini dobija vjerski karakter, dok je do tada imala isključivo klasni. Ovakvo stanje je dovelo do izrazitog bujanja nacionalizma, koje će postati osnovno obilježje politike u budućem vremenu. Stavljajući u prvi plan svoje slavensko, srpsko i kršćansko pravoslavno porijeklo, potrudio se da kršćanska raja stekne uvjerenje da je u Bosni došao kao njihov zaštitnik i neko ko će im dati veća prava. Po telalima je isticao da kršćani u buduće neće morati pred begom i agom silaziti sa konja u znak pozdrava i poštovanja, kakav je bio običaj u Bosni. Oslanjajući se na to, kršćani su se ponadali da je konačno došao kraj njihovim obavezom prema begovima i agama, te da će dobiti veća politička prava. To je bio razlog zbog kojeg su bosanski katolici i pravoslavci na sav glas hvalili Latasove mjere i djelovanja protiv muslimana. U tome su se naročito isticali Franjevci, koji su mu 30. marta 1851. godine iz Fojnice uputili zahvalnicu u kojoj je stajalo: Omer Pašo, mila majko naša, mi starješine triju katoličkih manastira čestitujemo vam s neispisanom radostju vaše nepretrgnute pobjede. Latasov je posebno bio očaran Ivan Franjo Jukić, koji mu je pomogao u borbi protiv ustanika u Bosanskoj krajini, dostavljajući mu podatke o stanju ustanika u tom dijelu bosanskog ejaleta. Također u časopisu Bosanski prijatelj, Jukić je Latasu posvetio poseban broj. Ovakvo šurovanje sa Latasom nije prošlo bez reakcije, pa je hrvatski političar dr. Ante Starčević poslao Jukiću pismo u kojem je stajalo: Nesretniče, da bi bili ljudi, da bi imali razum i poštenje, vi bi se združili i agama, pa s njima protjerali neprijateljsku vojsku. Ako age padnu, onda i vi dolazite na red. Ovakva predviđanja su ubrzo pokazala tačnim. Dok je Latas vodio borbu protiv muslimana, na svaki način iskorištavao kršćane, pa im je redovno tražio volove i konje za vuču topova, odjeću, hranu za vojsku, radnu snagu i sl. Nakon što je Latas završio obračun sa muslimanima, promijenio je stav i prema kršćanima. Oni su umjesto poboljšanja stanja dobili zatrovan odnos sa muslimanima. Kad su kršćani zatražili nadoknadu štete za davanje vojsci, između ostalog oduzeto im je 4000 konja, Latas ih je neosnovano optužio da su sarađivali sa vanjskim neprijateljem, koji radi na razbijanju Osmanskog carstva. Prva ozbiljna reakcija se desila u septembru 1852. godine u Banja Luci, kad su se pravoslavci požalili na teško stanje. Latas je na njih poslao vojsku, pa su jedni pretučeni, a drugi uhapšeni i odvedeni u zatvor. Naredio je da svi kršćani moraju predati oružje u roku od 3 dana, a ako to ne učine, platit će glavom. Nakon toga izdao je naredbu da se pohapse seoski knezovi, župnici, popovi i ugledniji ljudi kako bi obezglavio kršćane i spriječio moguće pobune. U konačnici obračunao se i sa samim Franjom Jukićem. Jukić, kad je shvatio da od reformi nema ništa, počeo je na sav glas proklinjati Latasa, što ga je u konačnici stajalo glave. Latas ga je prvo stavio pod prismotru, da bi ga nakon kraćeg vremena i uhapsio, na kraju ga je otpremio u Istanbul, da mu se sudi za veleizdaju. Intervencijom austrijske diplomacije spašen je tamnice i protjeran u Rim sa doživotnim zabranom povratka u Bosnu.